بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. مفلاولගේ مقصدكي اسمو دنگنانه بين علامة مثالا اكو دسكرون التنوين. تنوينكي اسمو فهو كرغا ليفاوا اچه اي ليومغانه كيومغا اون سكومگن وا نونه اي ubuфили tanwina abafili tanwina ibifili tanwin divehim miya umbum fili adi ubufili defili nuwata ambam fili adi abafili defili nuwata imbim fili adi ibifili defili kiya ule fi'la harfuga tanwine nuliyevene misalaka rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara معنی ای دلیل کی اللہ کے حضرتم فنووی رسول کے طاہر کروا فاوا ففوت کے ای رسولا کی آواز وتے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره معنی فہ ذرے کے منور ویس ہیوکم کو فیمیہا اینا ایکن دکینتے اس ودیا مثال توگا ایوانی ابفلی ibifili adi ubufili tanwinu jehifawa kalimatan huri ayatake tanwinu abadus annani ismuga al jar ibifili kalimege fahuwa kurga ibifili jehifawa nama ei ismuge alamate ibifili tanwinu es mifada misalaka inna anzalnahu fi laylatil qadr mane हमकशवरुन तिमा रसकलांग ए कुरान बावा लेवी लैलतुल क़द्र विलेरे गए नोट देसुकुन देखलिमा बद्दलुमगे क़वाइदुगा कलिमा गुलुआगिन क्युमगा फुरतमा कलिमागे फहुवा कुरकी सुकुमगेन वा फ़िअलन नमा अदि फ़िअलगे फहुवा कुरकी वाव लीनुल जमअ कमुगा नुवानमा गुलुआ क्युमगा फुरतमा सुकुन इबिफियका बदल कुरन जेहेने migotan ibifili beenun kurinamais ei asluga e kalimaga wa ibifiye non desukum badalumge qawaidge tafsil bellema kulliyatu dirasat al-islamiyya in tayyar kofawa tajwiduge fannu mifotuge haddiha nuwaykun addiha ekaka ballawalawwa misalaka وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد معنی ادی تقوا ورن سورگه درنون حسابك کاری کروانته اصلگتکی وأزلفت الجنة مفدانغتون ال می اسمگ معرفه کرمگه گوتون کشورو نمکن انگادینمه گوتون اسمگه کوریان ایتورو کرا ده اکرو مثالك الشمس والقمر بحسبان معنی إرا هندو برابر حساب جمتين هنگه فعل کے کوریک ال اتورن نکروینے یا الندا میہ کا گوالائر اے می معنی گا بینن کرا اکرو مثالک یا اللہ اے اللہ يا أحمد اے أحمد يا فاطمة اے فاطمة تاء المربوطة نوتا أكركل تا لياني أبدوس كلمة إم فهو أكرك غتوغا ويما كلمة نمي أكركي أكركل تا إنما إ كلمة كي اسمه مثالك فاطمة سيارة كارئ مدرسة مدرسة مكتبة لايبرارية